Hey, Vena, helaya kan footballer patni India international footballer ve ni bok. Kima tan chon personal takin eyes always tuwa tlangwal patni ania abiel to MLA ni chuanin alo mum du khop maya. Amai ro chu ale dingzong khan soitaila Mizoram Football Association president kha kan ni tho boka. Ibiala mi chaute han lom pui chun ti deu mai thea mai ro chu tun rum chu. Kan bial chunga kan player thapani te kan footballer te ela leng moiral te apuyele ayus chetri te lompui na hun kan han mangdon ania kan program chu toy te ni mayanga hey Mizoram Football Association IO te in lo tel ve thei chuan lo mom hleng kan tia kan senior vice president le kan honorary secretary UPC wanal hroile pulal reng pui ten minon tel puya a bak chu party ka thian te hotel journalist ka thian te hotel achung te ani maya when I hian thinlung takin lom ka lom na chu apuya chanchin chu kan thria ti hian kal chho zela tu ni thlenga Indian footballer thaber pola ni ti chu India ram in a thria ni ayu sahi ka lom na ti zual tu ania achan chu abul than na kan thria lamuala atlan leu te hi ka thria sira khanin thiam reu khop maya ala rehi lo ani solai lamula MPL kan khel lai bana ko asira an tlan velte khan no pangte la ne chu man ni lo kala ne ei apo khana kina kala soyanga ti chuan Mizoram chunga in khelin a chho zela ti chuan atopa ISL khel mai ni lo in India international player ani tuna ala no pang boxia din tharveng tlangwala nia pile pute tanga din thara omma sa zinga mi ania chuwang chuanin a hlue mema a chan chu football a hian mitam tak chuanin academy lu na min dil sakro tingtlang atangpon khopui atangpon khoi academy nge kan luang engti nge kan kalang ti hlir hiania min on zo na academy lu kher ngai lovin Mizorama under 17 MPL in khela MPL in khel chhole chuan I League ISL chu kaldan dikani Vairama Academy hian thil engwa kan zir lowe hanti po hianin an thret hiam lowa achan chu Mizoram footballer hlotling masa ho zong zong deu to kha academy chu kan nia khatiang tura khan an ngaya he apuya oma apuya tlemena senior heta apuya po senior ni to mai thana chuan kulaya saidana sports and youth services department encol football zirna thanga chu kan nia amara chu a historical zel hi ama ti taknate chutinga wanga in sual chuak chu ania I was a chanchin toite ka soilenga chona pui chanchin ka toite ka soinga chona MFL amin andu zong ten soinga an mani patni in thu toit an soi venga chon lompui na thilpek kan thlanga chu kan program chu ni mai don ni mena hian I was a hi ano panlai in khel ka muwa thiam ka te me mai ma ro chu tiangin a ran pain ka khezui thuilu tuklawa athiam hle ni ti ka hriat na chu inter-village futsal tournament ade khanania durtlanga khan din thar champion khan engti kumnge ni kha ala rei lo tro ola rei vak lo ni ta khanin kan entry na achak box e thiam box e he ta hian I was a pawma pumilana apa poi footballer lui thawania apa hi thiam thina tun ma po in apa chuna ni kan tianga ma ro chu tuna chuna pa khu mani kan ti to thunga nga chuan ano pang te khani nei khel MPL tak phai chu a khel tamlu tuk lo zo ka ti khan akal chowa engeni a progress atlung em em mani ayu sei no panlai tangin Aizol FC under 17 a khela chuan chumin huwa a team a chowa chu ta tangin a performance at vain ISL tuna I League agadipal India team an khel ta nia FC Goa oma an coach tuna India coach alo ni bok nen alo khrechianga ala riem ka khelo ma hianin ka soikha I omreng a khel na hun thai nei lo ni point I omreng pe chuanin an du chati na ni maya ka tia valpuya kan player apuya te thian pa Mumbai City mi kha season thum ve kha khel lo top mai ni khel lo kham ben cha thua ma se a contract kha an extend zela wangin kalau hilwe chu in ho du kan du chen yang nang ma potential o man yang I position a foreigner thanom se I khel phalo mai mai na kina chu ila khel phadon an yang
ข้ากันอินเดียวอลเปียจูอินเดียอินเตอร์เนชั่นแนลเพลย์นี่ชาวเวทแต่เดี๋ยวไม่นี่อาคุณน่ะเราเห็นชวนตาชวนอายุใช้อวันนี่บีแกแม่ไม่อะที่แรงให้ไวเลยค่ะท่าเช่งชาวเดี๋ยวทุดไม่นี่ไอ้จู่ตัวนายเฮียนินกันมิดฟิลด์ดาร์ฟ้าอันนี้น่าตะกาเพชรอันปันเฮียนไรวัลเดี๋ยวนี้อันโพซิชันนี้นั่งเดี๋ยวเลี้ยงอะไรอาปุยให้ไว้ว่าก่อนหลังวันเนี่ยเราตันอายุใช้ดินถัดหลังวันเนี่ยเวียงอินเทรนอมไม่ยันเนี่ยชวนอีตาเลนตัวมันนี่มิโซรามาเฮียนตีเตตินเฮลายากัน local football กัลดานฮีอาฟุชาวเซล่ะมีซงตันฟุตบอลชุดหลอดลินนั่นนี่แหละวะมีไตมาเตมีวันนี่เตตาเลนในทับบีกรอชวนหลอดลินนะมิงทันนบ้ากะรำเล่นน้ำจอยมวยนะตัวป้าเพชรฮาวสักนะเฮียลปออันนี้ชาวโดนนี่ชวนอาปุยฉันจินฮิกละสวยชัวเจนเหล่าที่วันหลังอาเพชรสวยชัวเหล่ากันเฮียชุกันสวยงาวันเดียวขันบุลาฮิชวนก็สวยตัวมิโซรามาอินเดียอินสังนิสมปัสสรีวอลกับปัทเงโดนันติขันทริแลนด์นนนี่ตาชวนกุมสังนี่อเปียงชุดตาโปอักกุมตีร์ละมาเปียงกันดูที่เฮียนินนิโคลายอดัมขัติลายเจอร์มันโค้ชอินเดียเอ็นกอลตุปาขานารอนสยาเลขาฮิรุนทนะเจียงเดียวนั้นเมนชันนี่กุมสังนี่อพอกุมตีร์ละมาเปียงอันติเดียวแค่ละเกียร์ฉันเห็นง่ายข้านินกุมสังนี่เปียงบ้ากับกุมสังนี่เละปะขัดเปียงแข่งขันอัปเดตทัชรอนตีเรากันที่ดิสตริกต์ได้รอนตีร์ข้อมาเจอร์มันนี่อ่ะโค้ชก็เละขจีกังจีอินตีแล้วว่าวางอินก็เอ็นดูเราขัดเนี่ยการเพลย์ถ้าทำโจข้าทริลปนทริลตีร์ดูแล้วนี่รัจิฟกันดิสตาเนียมาขันกันเงี้ยน่าจะติดจุงพ่อชวนทุยน้อยแล้วว่าหล่อมาเดียตาชวนสังเนี่ยเปียงกุมตีร์แล้วมาเปียงเขาข้าทริลตีระอันหัวชวนอันโลกัลเวทโฮวางอินเคลตีร์เดี๋ยวไม่อะไอ้เอ็นโปเอ็นทัดูต่อแล้ววะอาศัยดานาชวนกุมขัดเปียงเราโป under 17 level ชวนกุมตีร์ลำเล่กุมตบลำให้อันอินเท้าลุตุกาเต6-footer European และ African player เดนินเคลโดนะเฮลายามิโซรัมอ่างชวนนินอันนู้ปังชุกละโดนเราริมมาเตียเอ็นโปเอ็นทัดูแล้วนี่ใช่ละคันมีอะไรท้าเอ็งจัดเงี้ยข้ากัดเชียงทัลวะติชวนอินเดียทีมาคันินเอ็งมุเซนซูโจเซฟเลเตวาลาอันนี้ปัจจุบันเงี้ยปฐุมปัจจุบันอันนี้ปัจจุบันขนมตาโกอาอาปุยฮิตาชวนทรายแล้วนี่ติชวนประเทศนี้นะอากงอันรวดทัดเวซีจูสังนี่แหละสมปรุกะทริลขันนี่แหละไอโซลาขันรอนนี่แหละพอตาแต่ชวนสอดลิสเข้ามาชิลงะเดี๋ยวชิลงะโกฮัติค่ะชิลงะมาสาชิลงะขันินทริลันเทียข้ามิติโดนขันทริลขันในโตเราตัวนี้ดานังชวนอดูอังคาลตัวไงเนี่ยขัติไล All India Football Federation Vice President ลาร์ซิงมิงะขัติไลขันเมฆาลาย President เนี่ยวันขัดจุดทรายเลยแต่อังนอร์ที่สับเพลย์ทันละออกมาเฮงโอฮีตัลฮีเฮมิเดตันชันสิเสียมแต่งอันเดียตาชวนอาปุยแต่ฮีอัดลิงอาขานันสุเตลตานี่อัตอยซองอินติไตละชวนชิลงอัตรังโกฮัตินชุกเล่ตรอชวนตาชวนมินอนโฟนะมิโซขัดขันมิโซขับปัตนี่เงี้ยปฐุมอมเจ้าอดีตหังปนมนู้นเราไม่นั่นละชวนโนติสบุยจังหาใครมาเชี่ยนังมาเชี่ยจู่มินอนโฟนะมิโซเพลย์น้าปังสร้างทัดเดียวไหมอาศัพท์ตรงนี้เป็น very promising player in เนี่ยที่อาปุยเขาก็เราทีมที่มันดีกี่ชั่วนี่อันลักทักเลยดองขันจน notice level trialขันนี่เลยตาชวนมินูชวนนิโคลายอันนั้นมาบกขาอัติระโคชบกขาบัวอินชวนนี่ตาอันทัดดานะข้ากับ player นี่ซา level จู่เหตุอันอมเหตุมีจู่เหตุอันอมติดลัดขาเนี่ยชวนโกอาขานินอินเดียอินเข้มพันในไลขานินมิโซรัมเพลย์อักกุมรัวลปุยกุมสังนี่อติระก็สวยค่ะอักกุมตบแล้วมาเพียงข้าลักดูแล้ววันกุมสังนี่กุมตีแล้วมาเพียงทีมกันเสียมังอ่ะ MFA expenditure เวกินโกอากันนนรวยทางอ่ะอีทีมเนี่ย friendly match เข้าลังแต่ชวนไทยติดชูมิโซเพลย์ลักเบลังอ่ะอันทะเลวันนี้ชวนตู้ไม่ละระวังกันอินเสียงโถนั่นเนี่ยไม่ป่วยเราอินเข้าลังก็จุดที่โกอา meeting กันในทุมินอาปุยแต่ป่วยกันจุนหัวจุดที่มินชานนะชูกันเพลย์ที่เลเวลอินเท้าลุตุกโดนก็นี่ส่วน European level บัก friendly match กันเข้าไปดูแล้วยุโรปอาลีกันกัลโดนเหมือนที่ส่วนกัติลุยทัดวางขานินจานาขานินฟิล์มถูกกันอาทิตย์ส่วนจังทัดฟิล์มถูกกันอินเดียนมาเพลย์ทรายอินที่เบอร์โบฮีรอนละคมมาละตัวนักกันเพลย์บักคือกันทั้งตัวโดนช่วงเราขาดที่สุดที่แล้วจุดมิโซเพลย์เขาปัดทุ่มมันแล้วมา
Tewa le Joseph le apui no pang beran nge join nung ber khan nge amai ro chu tun hi lo thleng ta kan sei do chu chulai chuanin an coach khan min ril ruwa tilaya an ho tu pa ne china ka sei AIFF senior vice president min rilang de che khanin mezo player kan nei jingami hi chumi chun tling lowang chu sei lo nangin asap trong khan say you will be surprised to see whom I pick for the squad atia ta chuanin keini chuanin kan atira lut thlama sa kha kan mel riat deuni apoi kha alut nung deuh hleka chuwan chuanin atopai ro chuanin Nikolai Adama kha team en kol tu khan zui ta lo poni se kha a history toite mi zong ina kan riat lo lai kha kan sei chak deuh hleka angai no me ma hetian atira trial tel mi lo kha tikhana kala India team under 17 FIFA World Cup khela chumi zo Indian Aero saluta tuna hian kangai dan tlang takin kan soenga ke hi athlang tu amin data se tun season khan All India Football Federation footballer of the year ka thlanga a consistent me ma a khel tluan deuh zaka chuba ka a huna goal khunga khung tamlo na ngena position kha goal khunga ne lowa Indian player a chuanin a thaber polani a teammate an thlanga zu kan position ta hin zuvui pui chiam kha a rem chi lo nangin a deserve ani chu tiang khop chuan tun season kha khel tha tin awan nei na chu ama na phu boka nikuma champion team a tela a team thla kha champion team a tel vele maya chuan chuanin kan player thani a ti chuan seitu angkhanin helaya pathian zara MLA te kan lo ne ka bial chunga mian lo ni ve ve a vai va kon tlang wale din thar tlang walan ni a I wish a pay chu apu LB chetri hi ka pate ne na police strang hawan nia ta tun ma tranga apminga tranga kan lo riat zo kan ya pu zo ki ne ka riat zo ka chu chung te chu ni ai poni se when I hear in alom ema thu kan soi de du a alom puina akha to ke nanga hanti ve kan du a chumi hlan na hun chu ni de mai kan program hi me fe khoi tu te min tel pu ro kan tia thu toy sei turin du zong sei turin som ve thung le Tin tưởng mở để hay viên trụ lò vùng không mẹ còn MFA president in this zona OB group viên program pun chep takara kan nei don etia kan horin secretary na kan kal thaya lò vùng không mẹ ne kha chan chin ngai nom tak kan ngai tha apuya le awis secretary dòng sông cái soi về lâu ngã cái trường ha chân chính ấy nó đang soi to alo mắm cái tía hay hiện trăm han phải là xem MFA general body meeting hi tụi thật to ní sớm thum ai hay cái này đâu ngã cái đó thì hắn chơi mồi đấy bao han tí cái cha cũng không mai à Mizoram cái district cái football phải tụt đấy local home đó nè chú ta chơi mồi đấy thì hắn đấy là thật to là nếu mà rồi chơi hun in này to lâu xìa bôi khóc mày chalai tia in kana rồi tu tên thu tâm tắc kan soi hiền chalai tia cầu lova in mail mulen trong cam ni khát hiền chalai tia châu na áp thầy na này tin hay nó bằng tế ni in India school ta tên bản hiền ni hay bắt đầu chọn apui chít tế vin under 17 long I think long her here ka tikha kan na chaw I was here with surprise de winga hege ngar chut hedian taka iron ti thut mai hi malam khakalo chiang tuk lova amara chu hei ro pui takin lotlin na pui mo tak mai thatak mai iron dai chaw kana hiat ti khana lo kan lo mom kan tia choi mo in phu to ni choi mo hin phu Mizoram chalai te rol ma hian poni senang mani en ton tur
thalai te nan nga le a in hotlin na tura in kalkong in pet chu dan le in kim ten journalam in ngai sang membok ti taka thalai te a arilia ne me maya ka ka vong dong zel taula poli sengkal zel na tura du sang na an la chom zero football association chuan thataka an thalai te pol nen ton thei tura hin nung chang in kim mai hain pholan chau khan duwa tinin trong kam mi khat lek khan mi zo thalai te a kong ro na sa tagina asuin thalai te a chong suap thini ti kha in khiat zel ka duwa du sang sang tak han chu ni kalome lo ma me de chon apui le ayu sa hi tu sei don ne ga te an thre khom mai ma ro chen soi ve kha tha ki mani ne na lom tu sei na lam kha ngai berpo ka te lo ka ru chuan hemi a footballer zin kong emo no mani history emo ni chialo point mi dang hei zo na hin dong na sign garinga ko academy nge ka luang eng tin nge ti ovel te kha han thil fiula ke ni thilai chu na chiang de win gria I ti taka ngai zia te tu na po in tlan san tam zia te I ka hre chu apu hi mi zo ina cho kan teng hi e lu tu wak lawa a in sum the me ma mu thun te a thil ti hun zong zong kha chu tiang khop chuan in mi hian thil an dedicate na sa ni ti kha e karil wa chuan a oma chung de chu ke ai nan hre do na an du sei turin kan so manga e apu ya so ma samai la tha in garinga chuan adu zong piang han sei se chu mi ayu sa kan som me don nia chin khan in atira introduction khatia khan kalo sei mai pala chu e voina hian an ni pan hi India international player an ni wang maya lompui kan nilo apu ya hi ISL shield ISL winner ania champion ania mohun bagana chuwan chuan in voina hian alompui na le choi moina hun kan manga ayu sa hi super cup a e FC Goa a champion pui boka chu kan choi moine kan lompui chan ania tin chumi pi alama India ram ta na khelan nia wangin voina hian choi moin pu boka ni chuan apu ya som sang mà sao bên với nhà local com giống giống thế chỉ bảy về cule nhà pute tên là soi tòng khan phút thu soi lắm bằng hết cần thiêm lâu về yêu sắp cần soi sắc ngà lâu cái in sẽ chỉ cần om hậu tama cần mi pui ma ding chi lu tu hi kan ni lo wangin a fuin anga zong hetlai local com te ni lo footballer no pangzok te tlema kan thil ton to atanga kan silve thei nia kan sia te tlem na zong kan soi venga ne thei top chua hi kong engki ma hena poimo ema footballer chau po ni lawa thei top chua hi kong engki ma hena poimo ema hlok tling tur chuan mi ti aya ti bak kan ti lo hi chuan mi a hian a thlen san thei lo hi ka te kai chu ruasur meya wanga I practice pe lo chuan nakina mi a in I hloting bik thei lawang ti hi keima ngai da na chuan nia enganga ruasu na sat pon fi la keima chain katlan ve thina tu man om lo po hian keima hian katlan ve ngat thina chumi wang te po chu ni venga mi aya he tuna kan han khel san ve hlek theina chante po hi mi om lo la ya kan lo ti ve tang na ra khamira khanin ka sia chumi a chuan kan thorim chuan pathian hian mi hi mal som hi lo chak lutuk hi anin ka sia mal som na te hi thokrim tan chuan a ui reng lo nin ka sia chumi a chuan mal som tlaka kan nun ve hi ngai ka tia chumi tu chuan mal som na dong tu chuan keima ni lam loin ruam man ve hi poimo min ka sia chuanin no pangzok ti vele chongila in khel chho tu te tan academy lampang vel kha zo na vel asoi kha khamia kha chuan academy tunang lai chuan academy thaber hi social media hi ni mengem o ka tia amu thei vek don chu Manchester City training thlain kan mu thei to khami kha anti dan ang chia kha ahman ruwa kha Manchester City te United te na an nei ang kha chu kan nei chia lo po khan eng tin moni thok khat lai lar deuh tu emi zo motor ke chia ti vel mangte exer lang te po kan mutani khatiang chi khan
eng tin emoni mania lo in siam rem ve mani phak to ka zel khan exer lak dan te kha en tur om vek to khami yang an tiang te kha ti ve vek thei to academy tha chu a tha ma se khami kha kan thei lo ni point ke mani phak to ka kan veng fi la lo ti ve thei ang chi kha tam me ma khami te kha inzir zau pe khangai katia chuan poi mo bera chuan nu le pa te thu o hi ning ka she ke ma chuan nu le pa te hian mal som na hin lo keng te le me min ka sia na china so yang deuh khan trial masa zo ka han ka kal lawa a chan chu kanui na phal lawa chuan vui em lo khan kalom lu tuk chuang lo ma se ka vui chuang lo ni a chan chu nu le pa te hian I tu te ai ma hian nu le pa te ai min mang ai tu hin om lo chu wang chuan nu le pa te thu o hi ke chu a tha ka tia chu wang chuan ka kal lawa khami tum khan chuan ale pe ka khan ka chung te nen lungdam thlap khan ka trial ta ti khan chuan tun hi ka thleng chho thei kha ani khami kha lo trial luila nu le pa te phal lo kha lo ti tai la ka lo hlo tling thei thawa ma se ka hlo cham thei na kha alian join ka sia chu wang chuan tun thleng yang ka in chi lo nu le pa te thu oi te hetiang hi no pang zok thalai zok te chuan nu le pa te hian khovela kai ni aya mangai an nei lawa me min mangai tu te nu le pa te hi an ni ti hi a chiang em min ka sia chu mia chuan thu oi hi poimo khatia chuan coach te engang mi po ni se za thiam hin poimo em min ka sia headline level a training chuak an lo ni lo emo license sang ber nei po ni se kan coach an ni to chuan an thu soi hi oya an thu zom hi chu hlotlin na kong ani boing ka sia nung lama ma ni coach te nui mei te kan la ching hei te hi a thalo ma chan chu ke ni training min hruai tura ruat an ni to chuan kan how tu ten ni to chuan khami kha za an thu so yang khati mei kha ke mani ta na thazo ani ti kha kan sia ta coach te za thiam te kain ziranga ya chuan ayu pa za hi poimo em boka football a chuan kan la ton lo thil tong to an ni thina wang hian an khel sang emo sang lo mo ISL ate po kai ni aya khel sang an lo ma engemoni a khel na chance minute kai ni ai khel tlem te pon lo niang kai ni aya hlo tlem zok pon lo niang hlo sang zok pon lo niang ma se ai upa za hi apoi mo ma kan ton lo thil tong to an ni na hian ai upa za te hi atangka in ka sia khati zong kha ngoro kan soile lo kanga etian kan champion ai selate India ai oteng khela tianga mani ram state sports minister ina an ko hi state dang a hian an kherlo in ka sia hetiang na chang mian lompui an lompui veka ma se han kawa han ti han function han man pu yang chi hi an ngai lem lo in ka sia chu wang chuan hetiang ti na chang sia sports minister kan nei hi alom ka tia infiam mi te tan po opportunity thazok siam thei tu tur mani state no pangte ngai tu kan nei hi lomom ka ti ma ichunga po lom thu ka soi ngal ni ro se ka lome I was a kind of soi hupur to ta ka soi thiam lo te a soi thiam soi zo vek to ti I was a kan som ve tho adu a soi nga hey nimina kan thiam pa pakhatin tilai officer pakhat gorkha community mi hianin message mi ron thona kulai bol pui langwal khu ta UK training nei tura kha Mizoram gorkha hi claim te chau kanoma football kan contribution hi thania atia football kha claim ve a pakhat phei chu India ta team na khana khel me ka assist chetri kha aron ti ayu chetri lom ka ti nak tu ga lom pui na kan pang don ani ka ti ama chu chetri ve tho ani mo ming chu ka soivek lo me nga sarkar kan officer hi ni khe khe ya ron chuang le mai cha china soyang khan din thar tangwal nia apa mai ni lo pu te tang khulai hlun mai ani a hlotlin na hi aram pumin kan chuanga a veng te a khuwa te aram pumin kan chuan mai ba ka china kan soitak an khanin ayu sa hi midang tan en ton thla kan ina chu apuya hi chu alawan nei le chonga achan chu India under 17 team an lo kan training kalrang
training thatak tak dong ani ayu sa chu local training ani ve mai heta chumi nuwa tia jump chhozel ani aste pakha zo dik chhozela midang ta khana enton tlak big in gria adu du sei turin som veleng masaberin tiang phulo chawena kan don hi kan lom hle me chuan apuya soyang khan sports minister tiang tina chang shiagan hi alom khop me le chumi chani ra se kutim bek denga soi thario mai ayu sapa hi kan so manga pumila na hi han soi ve de se ta no gar ro enge mo toy te ta ni soi lo de chuan ayu sa apu zo mo mina soi ro se ti ipa in soi ro ti nam he ta ro gar ro le alom thu po ngai kher lo mai ro chu kan du la ya chu pumila na hi footballer luania footballer luian footballer in cher chuak vek kher lawa etianga player thatak thing ka threm pa ni thim ro chu ba chu tu an soi ve se adu zong ka soi du lai chu hi ai wi sakal kong kha no pan lai tang e ti chovel family na in backup dan te kha minan thredua tin chu ba ka he tu na tun hi alo thleng ta ni a enge ni in chung koin lo mem ti te pu kha toi te ta la pa berina soi ve ro de chu soi toi te le anu pan lai tanga in khelin tui pui dan te kal chhozel dan khan sei ve tro ai su sang tro ayu sa chun chang ten tiang min ore saki alom khum khuma ti ra chuan ai se hi kum song pan hi ni khan Aizawl FC under 15 a trial nu a han tling ve a ti khan kum nga vel chu Aizawl FC a khel ve a chuan ai league ka khan ke min performance ka tha ve a chuan chu hinu a chuan chu goa chuan an lo sign ta chu mai pak chu ani le fapa India ta na khel thei khai nei in ring reng em tun main ring chi alo ve ring thu a chuan ma se ani chu ka chen lo be se ama chuan ma chuan be se ya alo mo me ti khan kutin bank te ang pu mila na fi sei kha alo mo sei tha in lo wania when I hian kan du lai ber chu atira soyang khan tu te mo okay man hen lom du soi le thil dang lamai ma khan an mani hen an deserve to tu na chon India team anom to mizo ina hetial mizoram ta kan han thira India team lu tur chuan tu academy mo phot lu ngai phota tu te mo mi van nei big tiang kha ani lowa tilai mizoram ta an mani in sual chuak an nia soyang khan ayu sa soyang khan apui soyang khan in thian dun tho an nia elaya ground te po in trauma in khel ho zak thawan ne veng thlen om mai an nia ani pani pon thlen thei chuan mizoram atang hem player dang point kan thleng theyang ti hi atakin an lan tirin ka rian no panga future thui ta kan la ne ya thui ta culture point du sakna kan hlan ani ti chuan when I hian thil pek ani tang chuna ho thamang me ro chu tlema kan ril ro kan thil pek da na hi adang lam de hle kha chu pakhat hi chu an achievement awanga angai hlut na kha ni a tin chu ba ka chuan cheng sing khat ve atoken poisa ang kan an hlo zat kan thria an ni ta neng ni ro mai ro chu keni ril ro chon an veng chunga grassroots football development invest vele se kan dua an mani kal thangin chuti zong chuan when I hianin ayu sa chu din thar veng no pang ho ta na ambassador ni tling turing kan dua apuya chu anisa renga mai ro chu vaivakon mizoram pum khan ina angin tun tuma chuan veng bil kan han ti lai a poen venga kan tho pui te kan thian te ho kan han so mani a ti chuan ayu sa hi kan hlan masa anga ki chu hei katti vek to chu wan chuanin a khan pain kati to lowanga pu Freddy Wanlangi la hi thilpek hlan turin kan som thunganga pu Freddy-an ayu sa thilpe ka hlan dona hi a recognition ania pakhat hi chu soyang khanin poisa fai thilpe ka ni a pois local se he tai lo kro le puya thilpe ka han lan ve dona
ชิงให้ MFA ละมาตรังคานดิ้งช่วงเราจก MFA Honorary Secretary ปุลเรียงปุยกันส้มเวทุงอ่ะของไอ้นั่นนี่เฮียนินกันทิลเปกนั่นตัวเตมีหันนั่นสักเซดูเพียงทุกสิ่งจุดที่เราไม่เอาฉันช่วยเรามาเห็นกัน journalist เขาไอ้ทุกสิ่งตัวในชาตักเดี๋ยวขนมโดนนะไอ้หุ่นขาดูเรเดอร์ทีนั่นที่ขันไอ้เว้นไอ้เฮียนินไอ้อินสมัยจงอารมณ์ทุกันช่วยอายุสักชั่วปีเล่ปุยนอันเราคัลปุยปีเล่ปุเขาเราดิ้งเสียทางอายุสักปีเล่ปุเราดิ้งตัวอายุฉันดิ้งเวรอเลยกันลมปุยเชื่อนี่ฉันช่วยอินเดียเรามาอินเคลเทฟุตบอลอะไรอันทำเราวะนี่จุดเตียงดินถัดลางจังอินอาหารชั่วเหกันล้อมตักเสียตานี่เล่ทุเล่รู้เล่อาปุยชูเนี่ยเสียงคันโนปังเตนะซีเนียร์ก็ตอนนี้ตัวไหนอายุสุดท้ายอินเดียทีมันเคลตัวสุดเอ็ดมันเตะว่ารัวคันนี่ตัวโดนนะที่คันโนปังเตนซีเนียร์คันนี่โดนเว้นไอเฮียนเครียดปุยตูรินให้กันเทียนเท่ากันหันโซมาอันสมัยจุงอารมณ์ทุกันเสียรูมเตนะซิลแล้วว่ามีซงขันโซมเทแล้วว่าวันเมื่อก่อนนายอินเครียดเราคลาชวนให้อายุสุดชุอันหอยเพลงอาปาเทียนแต่วันเทนองเขาเวกเท่าคันเราก็บุกันนี่คันกันดูตกไม่ยังอินสมัยจุงอารมณ์ทุกันเสีย